ubaba Ramaphosa nalaba hamba kanye nabo babulala umbutho bafana nomuntu oyinkosana ekhaya obekwe endlini engenhla ofana ukuthi agade lo muzi ukuthi abe khona abese yena uyanishaya uyanikhipha la ekhaya ufuna ukusala yedwa la ekhaya emzini kababa akekho umuntu ongathi ngoba umfowethu uphuma la ekhaya likababa okungelona lakhe angakusho lokho mase zakhelela ekhaya elakithi leli kufanele sivikele abantwana la ekhaya noma kodi yonke into ngoba lokho uzoxosha sihambe endalweni lapha senze njani ke manje njalo kubaleke ngoba ethi phuma la ekhaya ubuthi uyabaleka nawe uyohlala ehlathini emzini kababa akuphume yena lento siyenzayo ke manje ngeke nje ukuthi ngoba uhlele ekhaya ukayihlo uqhamuka imamba lapha ithitshiza ithiza la usozobaleka uzishiye nezingane imamba ifika iqeda abantu kufanele uphume ubhekane nayo uyishaye uma ungaphethe induku uyibambe ngezandla uyiphula intamo noma zakuluma ife nifane ababili kongoba impela sathi ke thina sithatha lesimo njengesimo somzo wakhile ukuthi indodana leshiyo baba iyahlupha iyasikhipha la asiphume singene amaxhebe nasemalawini silola imkhonto siphume soyigwaza sixoshe yona la ekhaya ayikho into esoyenza sixoshe tu